Ole ka channel milo thir sak thin tu te in zawa in sibaile vek ule tukin zinga hei Bangalore ka zin doha ka let le to a voini a hian chu tiang ron vlog tur ka shalawa ma se hei bungrua Bangalore chang ka hon te haute hei angai kala da ka thlenga ka chawl tu ka mu deu to pa chu mai ba ka hei QATAR te kan oma DOHA ome tilo hian karon tilang khar lu tuka voina hian he bazar ka ngai do la groceries vel le tur ka nei nuala enge I helai kan omna area le sota I khawpui laia ka kaldo na chuta chuan eng tiangin nge I QATAR a DOHA khawpui hi in mu tum ang ani MT kha karon ti lan sak don sewa chumi ma chuan Bangalore chang ka thil hon ho he kan han in unpack zok anga na china karon shil ang chau khan ka pek po he ku ngai kala da chuanin kan ti de uzok anga chuan kan bazar ang min lo thlir sak le char don ni wa top thlengin heng ho hi Bangalore changa ka thil hon ho an ne he a om ngai in lo la om veka phel thol ve kan ngai kan phel thol zok anga chuan bazar turin kan chuakang helai ka da hi he mi ka chon hi sa mania chuanin hi artui hei chu enge ka hon vel mai helai artui ne hen anglo thina mo hei chu pickle ania hei bekang chuan heta hian enge ka nei ka no top mo enge ka hon pok he chiang mo mal lo ta hian hei sap thei na sap thei na oma chuanin hei an cham ania chuanin hei fang ra hei po sap thei na hi pathum ka hona enge sa check siam nan ka du thina mo chu erong bol nuam timi ka nia erong bol te ka pegero phiana hei ba khor boka ba khor hi leitur ka hmuai lo mo DOHA hemi QATAR a hian alo le zau thina ma se kanang fu ve thei lo chu wang chuan ka hona chuan enge dang kala khung le hi hi enge phui nam heng ho hi Manipur dora ka le ania Mizo dor a ve lawa leitur Manipur ho hi flight direct an newang hian ti hian nitin anin thon reng the direct in ti hian hei thlai tharlam tak an ron thon china chu heng kan lei ho a hei sa khania tian ka chon vek ng chan chu enge ali dulu tu kan chu ba ka sa phei chu arim te na ve a tian hei kan hong zok anga tian hei ka chon veka ka pek veka ti hian sa hi chuan hei a chunga hian ti hian ka rep le veka brown tape in pathum chuan hi bekang kan nim du chu rim po tak chai hei ngate pickle le kai kwang pickle ania BMCF ho Bangalore Mizo Christian Fellowship chalai ho ina anzorania kalai no la ma se Bangalore han ke chen chawa pakhat che hon tur ka nei ake hlau de win ka pe ka ma se lo ke big lo ni hi chung chumo chai em ho ba ka hian enge thil dang kala hon hei bo kai kuang chuan mouthway rep he pathum ka hona mouthway rep hi chuan ka bol de kang bok thi lui ke ai le sa demo chu mama
chuan hei hi he Manipur haute khasi haute san ngari an ti china ma se ke ni mizo san ma thu kan ti ta hei hi nia chuan ngapi bok ngapi ke chu tui ka tia marcha te nen ka kang thina mo cho ye ti tui ve a chuan helama hian anh cái này cái en lẹng hei hi cái thầy hiện sẽ phải làm chẳng ban Manipur hậu chẳng ban cần bên cái lùm tu rồi nhá mo chẳng ban hay mizo wina cần nuôi ang khan ni son thian hay phek lai de win thian nuôi thian kang ta ready made angin thian zuar to pa hei hi ti lùm le ka te ka hon china ala ola tla hay ala name kina ka ti lùm chinang chuan chẳng ban bốc phải mania kana akatia an hair tip sa ti che problem le an hair tip sa ti hian hei ka hon tel boka tumi ti lowa chuan dang ka hon nei ni hoi chi hon nual boka ma hemi ti lo helaya kan mu thei ang chu han hon buai hi ka tum lem lawa ti me ang lagi arit du lu tu ba ka ange helaya kan mu ve renga I tle min man lawin thlau de ma se I ka ti boi pe to chin lo ni chu bang chuan heng ho de te hi ne ka hon ang po ni se kan in da fel zong so ka chuan bazar turin kan chuak ang hei hi karu machanga DOHA London DOHA view ania chuan in so lai so Musharif downtown ti te omnuala chuan in so kakal tum na Ka Bazar tum na chu so lai area or building hian hlia chiang lu tu ka mo so lai financial area lai son mall lian de umai oma city center mall ti da chuan kalkatuma so lai vel te samoa ti ta ki thona thok chok roi me taxi kalkha katum dewa ma se an metro station vel hi ron ti lan ka du sia chumang so metro in ka kalanga so lai son metro station oma ke in ka kalme anga so lai son karon ti lang don ya hei helai hi kan omna building kan accommodation ania sang thavo avonia hei tlai ni tla chepa en line ron ti lan ka du sia nakina tlai da ya po ka kal thereng ma se en lai ti lan ngei kha ka du sia hi kan omna building an kong pui te hi zau tha thina nia hei helai one side ringot po hi lane 1 2 3 4 lane nga topina oma lela ma son chu ti ang chia chuan om boka a zau tha thina nia an ni kong pui te hi chumo kong kan cross lokang hei helai na china karon ti lan Musharif downtown ka ti kha somi chunga so na oma tram I lo vel te mo helai mun hi anuam lu tu kana kina ron ti lan ka tumanga ka vlog le huna I DOHA khopuya chuan enge I mun attraction khatiang mun pakhat kha ni ve a chuan in so lai son sugwa kif I lo ti vel mo an market tiang vel te po chu oma makina la ron ti langang hei ka thleng phei che pa metro station kho hi athim hmalang ti ka hlau amo nakina katron tilang thelong ti khla chu ba so kal watanga chuan hei ka thleng phei a helai hi metro station
entrance pakhat ania he lampanga chuan so lai sawn entrance dang om pawk amo helai chuan metro station te hi chim mar chak le thlangah hian entrance om vek zel amo ma se mihring hin tam lawa DOHA hi chu azau chani on metro station te hi ke ni airport pakhat kan nei chun pawk hi mo heng ho ne na te khin chuan enge la in thlau tak ani he tiang escalator ang ringot te po hi Mizoram a pakhat tiang phei chu kan nei in ke shalawa Millennium Center escalator pa ngai khatiang ba khamo anni chun metro station tina hen tiang thei om veka anram hi ho saboka hey pui chin ania chuan hei heta adang alo om le bokamo in an lo ther thin rem ve hei airport te kan hmuna sata ni chu ramdang sang ate kan kalna sata ramdang tam tak ram nge lian lutuk lo airport te ne na ka compare te po hian helai DOHA an metro station te hi mo engting ka soyang a in bon le a in thlau lutuk tuna ka kalna metro station tak pe chu metro station a po hei line sang intersection na line mun khan ta ngoro kan tilanga ngamo hei kan tilanga nga tikhuan ko apui hemania o he an metro station te hi tikhuan level sang oma anwai khuan chhong ni angvel lo min ka ria hei khu lai po khu oma ti hian dor sang om boka so lai son ticket lak na om boka car thi kan nei me helai chuan ka car thi recharge ka ngai lo kan en lok nga ki escalator te hin nga bi ka sin tiang tal kan airport te ni ve thin se ka ti ni an metro station pakhat ringot nen po hen kan airport hin thlau lu tu ka mo ha ten cash or card udar pe chengli kala nei ni he chengli chuan ka kalna le ka hona la driver so la po son line danga omboka so an ka kaltum na hi khulai line a kon ka kalanga so lai te po son azau chani an metro station te himo tihian level danga kan chuk leng hi kan kalna tur kong hei kan thleng phei ta helai hi DOHA chong financial area business area nia skyscraper in song sang tak khatiang om khom na mun khania ka thleng phei man che thim ma in kan la kual lok angai DOHA om renge ti lo hian kan kal khat lu tu mo khai mani zok ko hi
chuan hei hetian metro station entrance hi lama awm so lai son ra le lama awm boka Borua kalau nuam to phian a hei kholum lutuk khati ang kha om to lo mo chhuawa nuam vel chia chia to o hei helai phei chu building tam khop mai in chhong sang deuh deuh khi la mi phei chu nal lutuk hei doha ka chuk tira building lian ka ti deuh mai pui ka ti deuh mai pakhat ni hei helai mi hi mo ram sang nia kan kal china an airport thi ka te khin china ni chu hemi hi ram tam tak airport ai puna lianang hei azau thania lanpo lang kim tha hlei thelo chuan he I think awang zong in nge adung zong heti sai zong ang khan so da hnung lama chuan phar phei duai boka chuan in khi lai khi building sak mek in chhong sang sak mek om boka kum ni thum bel ral se hei a hian apui le zual khopang QATAR hi chu he lai po hi sak mek lai om boka tikhian building an sak mek hi tam tak oma heng hawan sak zo phei chuan complete phei chuan apui hem khopang puna po pui to ni mo hian Doha te Dubai te hau hi chu enge aram hi original lo lu tu ka nei chu artificial thil hi tam lu tu ka heng te po hi an phun an siam chop vek ania ka lo la hmuai lo heng te phei hi chu hei en mai hi chuan kholum enge ramlum mel po hi puchin lo tia ang mu phei chuan mo ma se ni puya chuan satang tak ani satang tak hei hi na chuna entrance ka chhuwa na khania ten hnung zogin ka wa chhuwa ka hei helaya entrance phei hi chu an sakna la rei lo ni chu man ni lok eng tinge ngoro o tun kum lai hol vela Ka Bazar thin hian hei an lo tin tu an lo din tran vel me ka chuan man ni kar masale a kakal khatian hei an lo pe ile effect ta thil hin ol sam khopam mo tiang ang te hian kan airport te khi han sa chak ve se ka ti thina chuan ka kaltum na ber chu so lai mo sonia mo lian deuh me hei hi na china building lian zet me ka ron ti lan khania mo chuan so na china building ka ron soi ka so ti son a sei zong son a om phei veka a bon te me nia alen zia khomo chunga hian tuna ka kalna city center ti hian alem alo oma hemi connection hi an honna la rei lowa tuna ka kalna mo so lai air bridge ang deuh so an honna la rei lo ta ti hian hei alem azia rang hei tuna ko omna hei so lam back entrance na ma so na nia hei a front entrance anita hei helai hian banga hian enge QATAR a develop tak hun level building tam tak an la sak level tiang kha alo oma helai business area hi enge aron tia anga aron parvul na hilare lo ni chu he hian ki building saklai ki tamzo kania tuna chon an sa zo vek to zo ka khana china ka ron tilan
thar lam khang ho ti lo kho chu hei banga hian a QATAR develop dan ang khati hian in ziak 2013 a hian metro system hi an sachan ni in an tar langa chuan hei tuna kan omna city center ale abul building an saklai vel me hei 2010 vel ni omani or o tiang vel chumo tuna kan omna lai chu hei building la tlem lutuk an ram an house boka hei thang chak ti hriat kum rei lo te chungin tiang kophian a bon the nia hemi banga an tar ho hi chu hemi mall history ang ania hei hi mall construction begins ange 1999 an sachan ani hi DOHA mall omma sapol ania hian saklai vel ania chuan hei hi henge arwang a mandin tirvel 1998 hei helai hun lai pe chon thale ram ro ani mai helai chumo an ho se ma ti kophian an ron tung ding theya ti hian hei mall chunga hian no pang in fiam na tur mun hi shan pai nan nei boka ku nuaman ti em mai ni no pang hawin mo no pang mai ni lo puitling ta pa na nuamang ku chu helai mi pe ke chu nuam re ngotang in biru fiam na hei helai hian tomato lo om nur meya hei hi QATAR real chengli le somnga ania hei hi kezia ania nga kezia chengli le somnga chu en zaweng o niang pali mun ni pali somko chu zang velani don he an cheng khathi india ram poisa somni ang zelania somni pathumang zelania 4.5 real chuan heta hen capsicum te boka capsicum pe chu tawani hei engkim hemo import lu vek ania tili tlom thelo QATAR chu an marcha te hei hemi an pek khat ang te hi QATAR 6.75 ania za som thum za som level ani don hi india ram paisa chun se marcha chu kala nei leilo potang hemi pek pakhat ringot te hi chili green 6.75 menang reng ani hi hei ser thum lo om nur maya helai ser thum hi chengriat chuang zang ei pariat mun ni za som ruk za som sari za som riat vel ni don hi kezia Mizoram price ke shelo nge aman laim za som riat za som ko vel hei hela han carrot alo omla carrot hi QATAR real 4 ania palimun ni pariat somria samko ang vela ni don hi kasoyang khan QATAR real khat hi india ram poisa somni pathum ang vela nia broccoli peju tau chave kezia 29.75 let's make it 30 pathum hun
zaruk khai zaruk le something vel don hi kezia broccoli chu chuan heta hian fangma te oma fangma so cheng som le point som sari pangania zahni som thum vel ani don ni hi ziklum alo oma ziklum hi chengli le poiso som sari panga palimun ni pariat som kwaza angvel ni don hi kezia Mizoram price ka shalo mo enge ataw nge tlom pok shalo mase ataw zok chuan ka shia hi care for is back ani hi chuan hei heta hian bokbon lo ompoka bokbon hi 5.50 za le som ni angvel en don hi kezia hei helama hian balhla alo ompoka sun hlute berul pei chu hei kezia 12.50 India ramachanga an import ni in langa hei hi 12.50 so yang zange zahni som nga velen don ni hi kezia berul hei lakhuite tihan hei mo changi kan tilanga lo chut ve to mero aman zat Eng ho pei chu hei en ula India chang an import lu vak eng ma hi an ram hian thlai vel thar an nei lem lo ba ka an ram hi alum lu to ka eng ma thlai thar thei ngai na om lo shim ta hei India vek balhla te po India chang an import vek tiang balhla sen chi ka lai me lo vai khat balhla ka lai a tui lo lu tu ka lai chun zom du to lo mo ka lai sima hei bal te po oma hete purun sente chi te til chu om ki masin hete changkha om poka changkha hi 13.75 real ania he India chang an chek lu tho kesi khata zahni ni ro zahni som rukvel ani don ni hi zahni som ruk thumvel o helam pang be thunga hian sa hau hi chu ataw tho na in rina hian ataw lu tuklawa atamasa hi mo hian hei sati vel te hi chi sang mun chang an import om nuala ngor o kan zoom do nanga ho khu Pakistan beef stew seng song paruk le 0.5 16.5 penta ko kg ngor o gram zanga som sari pre kg chan be ang bel ta chu 16.5 so eng za bel nganiang zathum ang bel ani don hi aram ngai to chuan taw lu tuk lawan import na zong ne ngai to chuan hei heta hian local beef stew alo oma heng ho hi hepo a kg za belen ang reng 594 gram kg chan ve ang belen ta ko cheng som pasari ania zathum ang bel chu ni thawani chu kg chan be zathum ang bel helama ve thung hian New Zealand atanga an chek lu le Australia atanga an lak lu bong sa hau heng ho an china mikron tilan ai kha chon ataw dewa hei pei chu Australian beef rib steak hi gram zanga somrukania 41.45 ania zariat le something beyond don ni he ami pei chu gram zahi som sari vel le kania zaliman vel ani he an import na hlavang poka helaya salo ho pei chu he akezi ang top ren to heng hawi lamp ania bongsa ni lova chuan heng hawi chu a portion lian vek to po to atlom lem lo hian ar bop te enge sa arsa tian hemmin thei mai in tian an lo buat sai boka heng ho hi kezia zali le tlem hang belen don ni mi ar bop mo hey alu te po ma
alu hi turkey changa an chok lu ania hei hi 4.75 real chuanin purun sen le a sen lo chi te pawh awm a hei an chok lu na ram atanga zir hian an chok lu na ram azirin atawin a in tlawm hlei ve khawp mai chuan so China atanga an chok lu purun sen hi chu 3.75 ania pathum hun hi somriat ang veran don hi helama hian sangha ve thung hei hi par kg khata hei hi zani le somni ang veran don ni 10 real ani chuan sangha chi chang heng ho hi ngor o Mizoram kan ei chin ang hini berin ka sia phai sangha kan lang ko chin lo chuan hei kai kuang om boka kai kuang lian deuh mai hei hi 39.40 real ang belen dia kezi a zariat somnga tiang belen don ni hei pe chu tawulu tu khai kezi a som ko pokwa point 100 real ang belen ni 100 real hi ngor o sang ni le something va tau ve nge special na hei salmon hei hi kezi a som liang belen ta hei zariat le something vel thau atlom zok lo wasin an fish ho hi mo an sanga ho hi tuipui kama ome ti lo chana tlom viau ka ring china ma se ka ei thawa sanga hi ma se chutiang in ka ei tui ka tilu tu ka ma se ka siam zen lova aman za thi ka shewak lo he ridain lo to phian me hei halai counter a hian ram sang changa cho an lak lu ho item an lak lu ho ti hian a oma helai mi hi Mexico atanga an lak lu hei Mexican foods ho khan ta chuan hei abula khian inge Tunisian food om bok ta hei Tunisia ram atanga an chek lu ho mo DOHA hi chu mi chitin chitang ram sang mi ho om khom na ni wang hian tiang hei kan ei chak zong te tiang vel hi kim ang reng khopa hei tuna po Korean foods helama hen om cheu boka zong chuan vek lo ma se hei kan ei the ang nol pui chu oma hen thai ho cho ve thung thai cho ge zo tui ka ti berania ram sang cho kan ei ve cheu to ma se thai cho tu ka tui ti ka nei lo wa ba ka kan ei du zong hi nang em hei ta te po mo tuai ami bamboo shoot hei mo tuai ni hi mo tuai te po an nei ve chuan mo tuai le ei du pon hei a chin te pon om me mo ti hian hei kim khop mai ei chak zong a piang chu om vek DOHA hian hei wang hi ne engma ka in lei ho vak du to thin lo hei thil rep te le khatiang Burma cho vel kan hmu zen lo khatiang ani top pe ni lo chuan hei Philippines ho cho phei chu tamlu tu Filipino so win tamlu tu ka mo DOHA hian he te Korean ho noodles ilo vel om chau boka chuan Nepali food helama hen om boka dang zong hei Indian kan du zong le kan ei chak zong chu eng kim hi om vek in lei ho chun ang vel ha ka ti to lo mo atlom zok thawa tlom chu India he ma se rit dewa hote a ne om ve china tel lei ka nga ya tel hi chi sang an nga khopa India timeng Mizoram te po tel man hi tawulu tu ka heng ho hi hei a bottle hian hei hi cheng kuania pakomun ni za somriat helai ngai to chuan a thareng sin sunflower oil te chu tela po man nuam tak thapa ngai takania hei chi sang size sang hi tam khoba ma se kalelian ngai lawa chen chu ei rong hi ka ball pe thona in kan ball reng lawa nge lay over kan kal hi tam zo kan i wangin berenge ka la kang kan en kual photang e
Iti zong hi ka velei chu ni mai purun sen purun var le tel bu fai te po le ka ngaya tui te po le ka ngaya mai ro chu ka chau ka pei to ri lo azau khopomo hemi an care for en ta tu na kom na hi an supermarket DOHA chuan an supermarket lian ber ne antinan India chuan D-Mart ti te inge Star Market Big Bazar ti the kan nei china ama se hei helai chuan care for hi engkim hei thomno thlangin no panga changa pui tling thomno le I toys te le enge niang o electronics thlangin om veka electronics area hi solama sona oma hei lage step po no pang cycle te po thili in thon theise thika te china mo in thil in thon hi all some se chuan nuam ngo tang chung te tan pon hei bung bel chi sang te ngoro tan kan lut pheyang aman za the en chin shimang hemi fork hi 10.75 vel ni ta hian khat ni thumli ngaru 6 piece oma zahni somnga ang vel zahni somthum ang vel ni chu chavere electronics thil ho om ve thung ta heng ho an oven ang hi hei zahni le pakwa sangli le sangli za ni sangli za thum sangli chu sanga inkar ani vel hlom an don ni 200 changa in chen hi chuan mo a rice cooker ti te om nuala rice cooker price hi cheng som ko pakwa sang ni ang vel ani don hi ma se hei atau alian ang chi te pom thawa filter chuan ki thomno steam na te po oma helama han fridge le washing machine om boka an washing machine te hi Samsung heng ho hi in zamania sang kha som ko pakwa nia sing ni tling or ni hi apathom ve sang kha som ko pakwa chu enge thatak ani chuan fritz ho te po hi sang kha zali som ko pakwa te oma variant sang om ve hei sang kha zakwas sang kha zanga somnga pakwa ti te sang ni kai om mang lo anol puin sing ni achanga singli in kar vek ani hi hei mi lian de wi sang ni lo kai ve a hei singli le tem in thon ho the hi ni chin semo electronics ri tlom lu tuka DOHA te Dubai te chu phone te po ni thawa hei an TV te hi lo ngai rang ro a tau le mi lawang helai mi lian deuh hi sang thum alen zia hi ti hian 299 QR en ta hei sang thum pathum sing ru kang vel ni chu a size ngai tu le hei a quality ngai tu chon tlom lu tuk chuan Sony ti te Samsung te om bokama hei helai hian LG ho om ta ki a size le a quality ngai tu chon a tlom masin kan zoom lo kang khi sang kha zali somli pakwania hen Sony ho om ve thung helai size ate phe hi chu hei enge minol puina kan enchin zo size ani hi zaria som ko pakwania zaria som ko pakwa chu in sang ani yang singkhat sang sari ang velan don ni atlang puin sang khat atangin sang khat atanga sang thum vel atlang puin hi he poi chalu tu sang kha za somli pakwa che hei pe chu khep e sang kha zare som ko pakwa ne enula hei size screen chamei se chung kwa oma hei enge mani in ne ya eng lo tak hi cha kom chin han le tak hi cha kom chin
Hey iPhone swak tharber iPhone 16 po kha helama hian iPhone 16 128GB hi sangthum zathum somli pakwai no ma hi singruk angvel singruk letlem tiangvel khania hei engza GB nge o 128GB ania chuan 16 plus hi 512GB hi 5049 real in boka 15 Pro hi sangthum zathum somnga pakwa in in thlau lu tuklo mai than India price nen chuan ama ero so helami 14 plus hi tlom chakhop mai sang thi zani somkwa pakwa hi 128GB nia ngro singli le sangli angvel don ni he heti zong hi ni voina ta na ka lei chu hanin leideu ngek ka tumania ma se flight kan ngal do na mo a zone in niliver flight kan don chu wang chuan kai vak du lawa ina kom tlem don se ka tia kan ho to photang voina tan chuan mo hey zana lo ni to a china en la he kala kho kha light nen pol moi phet ania hey in ka thleng le to a china ka ron ti lan ti zong hi ni ka bazar chu hu purun sen le purun var le tel nen chuan tui ka lei ho boka chuan he ka thiam pa helaya ka kom ve deuh ber Sri Lanka mi in anaram product enge min lo give lo me ani poli fatang ne ron ho a hey hi Sandalwood hydrating facial water mist MRP sangthum zali tau phian le ngal thank you very much chuan he ke uniform te kala le pa he ni som panga kalta ka pek to khane he lo om char engpo ni se voina tan chon du tok le photila khati zong kha vo India karan vlog thai te chuni se nakina ka video le peka kanin mule theu anga ka video te min lo en sak thina kalom lu tuka so min lo la subscribe lo ani so min lo subscribe ve theu tu han karon so min karon yan hal bok chewa in zawain mutui mang thani man nuam le vekole